Dobar dan, cijenjeni gledatelji. Gledajte emisiju Zlatna škatulja. Kao što samo ime emisije kaže, mi iz naše Zlatne škatulje izvlačimo najljepše priče o zanatima, tradiciji, običajima i naravno ljudima bez kojih to ne bi postojalo. Tako smo i ovoga puta izabrali nešto što svatko voli vidjeti, nešto što u mnogima budi divne uspomene zbog svoje ljepote i posebnosti. Riječ je o umjetničkom stvaranju u tehnici slame. Izdvojili smo nekoga ko se godinama ističe svojim radom, strpljenjem, dobrotom i talentom. U pitanju je Marija Vidaković, poznata slamarka iz Đurđina, koja već godinama pravi slike i perlice od slame, a pored toga se može pohvaliti i šlingovanjem. Pa poslušajmo njenu priču. Recite nam što je ono što vas je privuklo slamarstvu i kako ste se i kada počeli baviti umetničkim stvaranjem u tehnici slame? Počela sam raditi 1995. godine. Prvu slamu koju sam uzela u ruku i prvi moj rad što sam napravila, to je bilo 1995. godine, kad je moj sin je bio bandaš, kod nas na župi, i trebale su nam perlice i nisam našla ko će napraviti i onda sam ja to to je prvi rad bio sa slamom i to sam počela onda i evo od 95. godine evo do sad u kontinuitetu mislim da nisam ni prekidala. Stalno je bilo neki radova, pa sam radila perlice, radila sam slike, normalno ono iz početka je bilo, nije baš bilo tako savršeno, ali eto, trudila sam se, sad mislim da sam došla do nekog nivoa kad to već iđe ka nekom boljem savršenstvu u radu slame, ali mislim da je slama sama po sebi vrlo jedan interesantan materijal, vrlo zahvalan materijal, vrlo je interesantno radi s njom. Istina da jako puno iziskuje same pripreme sama priprema slame da bi došlo do finalnog proizvoda. Treba dosta baš provesti vremena oko tog svega, ali eto, ako čovek ima volje, onda i potrudi se da odradi to.
Da li znate otprilike broj dijela koji ste napravili do sada i da li ste najponosniji možda na neko? Da li bi izdvojili nešto? Da, dobro, uradila sam puno, mada nisam pravila pravu evidenciju, recimo, koliko sam slika uradila sam puno, ali imam slike moje u Poljskoj, imam u Nemačkoj, imam u Austriji, imam u Kanadi, mislim imam jedan prilično veliki u Hrvatskoj i u Zagrebu, imam prilično jedan veliki broj slika koje sam ja poklanjala ili sam radila sa određenom namenom za neke poklone, recimo preko naše župe, sa župnikom sam radila sam za Franjevce Pavline iz Poljske, radila sam za njih poklon, pa onda eto tu je slika, jeli, očela je tamo i tako, ali kažem neki tačan broj ne znam, a ovo kako radim sad u kontinuitetu za našu dužijancu, ovo je 10. godina. Kako radim, znači svake godine po jednu, 10 godina je taj jedan opus slika napravljen. Radila sam 7 svetica kramenata, to je završeno. I onda sa našim župnikom sam se dogovarala, Lazarom Novakovićem, da šta ću radi sledeće i onda je kazao da ćemo raditi o tajstva svjetlosti. Evo sad on se razbolio, ali ideja je ostala. I tako da sad radim to. Da, sad je 3. urađena ove godine, znači ostalo je još 2. A koliko traje proces pravljenja, na primjer, te jedne slike? Koliko posvećujete vremena? Pa ne znam, mislim, ja vremenski to ne mogu odrediti, jer jednostavno, barem kod mene je slučaj tak, ja kad počnem raditi, onda nemam vreme, onda je vreme ne postoji, onda ja ne gledam na sat, niti koliko sam vremena potrošila, to jednostavno radim. Sad, recimo, desi se puno puta da sam neki lik napravila i meni to nije bilo dobro, nisam bila zadovoljna, onda ja to vrlo lako pokvarim i radim ponovo, dok ne dobijem ono što želim, taj lik da dobijem. Sad sam radila, unazad ovog prolića sam radila sliku za Sombor, za Gerardovo. I radila sam Gospu Karmelsku i onako mislila sam kako ću to da izvedem, jer taj njen lik je vrlo interesantan lik je bio, ali ipak ja kao umjetnica sam zadovoljna kako sam ja to napravila. A da li imate neke omiljene motive koje pravite ili koji su vam najčešći? Pa ne mogu reći da imam neki omiljen motiv, ali uglavnom radila sam neke slike sa cvijećem, radila sam salaše, radila sam sa crkvenim nekim motivima, kao, jeli, pod navodnicima neke svete likove za crkvu, onda evo radila sam neku, evo tu ima jedna slika na zidu je, sa ovom damom, sa šeširom, tako, neka inspiracija kad dođe, onda sam radila, ali nešto specifično baš nemam, nego šta dođe mi ideja i onda to radim. Šta mislite osoba koja želi da se bavi slamarstvom, koje osobine, sposobnosti treba da posjeduje da bi bio uspešan? Pa, ja mislim da prvo veliku ljubav prema toj umetničkoj grani, mislim prema toj grani umjetnosti, jeli da to ljudi nekako treba da to da osjete. Ali ja kažem, ako osoba koja počne raditi i ako osjeti tu bliskost sa tim materijalom, onda to je to. To je prava stvar. Jer to je jedan materijal koji je vrlo, ja kažem, od jedne tako bezvredne stvari, od te slamke koja sagori na njivi, koja se zapali, koja izgori, jeli, da se naprave taka jedna djela, to je nešto. Čudo. To je, da. Vi ste poznata slamarka iz Đurđina i zna se kako ova umetnost ima dugu tradiciju u ovom selu. Pa da li se dovoljno ulaže u stvaralaštvo u tehnici slame sada u Đurđinu? Znači, da li postoje neke sekcije ili slamarske radionice? Pa, za sad ne. Za sad ne. Ja mislim da bi dobro bilo da ostane u Đurđinu kao početak slamarske
ovog likovnog stvaralaštva u tehnici slame je za početak odavde poteklo iz Đurđina. Pokojna teta Kata Rogić i teta Mara Ivković Ivandekić, one su prve koje su prve slike napravile, koje su stvarno uradile jako puno, radile su i slike, a radile su i krune. I opet za Dužijancu su radile, mada su te slike, ja čak mislim da je i prva slika da je bila da je Teza Milodanović iz Žednika, teta Mara i teta Kata da su radile, da su prvu sliku napravile one. Sad, rađena je, kad je bio posjet papi u Rim, nošena je tijara, papi je napravljena od slame, koja je tamo i ostala. On je, recimo, bio u posjeti jednoj siromašnoj zemlji i on je svoju tijaru sa dijamantima tamo ostavio, a ostavio je, uzeo je ovu slamu i to je ostalo u Rimu. Ta tijara, tako da, eto, mislim, tako je počelo. Sad, pošto su one bile kao početnici, začetnici tu u selu i evo sad ja sam nastavila, drugi zasad, nešto veliko nema, mada ima neki curica koje su to počimale, pa bit će nešto, ja se iskreno nadam, nešto će biti. A šta mislite ko bi to treba pokrenuti pa, u ovom selu? Mi. Ja mislim da bi mi to trebali pokrenuti, jer to je nešto naše, nešto kultura ovog naroda i mislim da je to jako velika stvar bi bila da to zaživi i da ostane i ja bi jako volila da ostane u Đurđinu, da se oformi i da ostane u Đurđinu jedna malo proširena sekcija, rad, ne znam, da se neko priključi, da se počne raditi nešto ozbiljnije, mada u biti nije to teško. Čovjek kad počne, kažem, uvijek su oni, prve su malo lošije, pa onda čovjek sam dođe na to da se to radi i dobro, da bude i dobro. Mislite da bi početnicima trebalo puno vremena da savladaju tehniku? Pa sve zavisi od truda. Zavisi od truda. Ja mislim kad počneš raditi i kad imaš zamisao kako bi napravio tu sliku, počneš prvo od nekih jednostavnijih motiva i onda radiš dok nisi zadovoljan s tim kako si uradio. Tako da, mislim, čovjek mora imati strpljenja, ali to je jedan posao koji ja ne znam kako, ali tu ne može biti ni napetosti, ne može biti neke žurbe, to mora biti polako. Mora biti polako i strpljivo. A hoćete li nam objasniti kako izgleda i koliko traje proces pravljenja, na primjer, jedne slike od slame? Kako, od sakupljanja i sušenja slame do lepljenja na platno? Da, pa proces je dug, ali eto, mislim, to sve iđe. Ja zato kažem, ne mogu reći slamu, ja sad radim na nekoj sliki, ne znam koliko vremena, ne mogu vremenski odrediti, zato što tu slamu treba pripremiti. Prvo, dobro, uvijek kad je ulito, sad evo i sad smo kosili žito, pokosili smo, donijela sam kući i sad će se to žito očistiti. Uvijek se čisti, uglavnom radim od žitnu slamu i to domaćeg žita, slamu, onda radim ječmenu, zobenu slamu, to koristim. Sad uvijek se odsiče se vlat i do prvog kolina. To se uzima kod žita. Kod ječma ja sam uzimala od drugog do trećeg kolina taj deo, a od zobi opet od prvog, pa tamo čak može uzeti i drugo, između prvog i drugog, mislim, može se iskoristiti ta slama. Siku se slamčice i onda se te slamčice složim ih i onda ih kvasim i stavljam da bude mekana i onda rasporim i peglam. I onda kad dobijem trakice, onda ih čuvam, sad ili ih lepim na papir ili ih lepim na selotep
ili pletim, zavisi. Sad nešto pletim od trakica sa tom slamom, a nešto pletim sa punom slamom. Ne cipam, nego sa punom slamom. Neka pletiva radim tako. Tako da, sad sama po sebi slama, kod obrade, kod pripreme, ona sama ima svoje nijanse. I te se nijanse onda uvijek sačuvam, ako vidim da su neke nijanse zgodne i da će mi to trebati da to sačuvam, onda koristim opet u sliki evo sad recimo i tu na ovoj sliki se vidi, tu su nijanse boje, te haljine, ne znam kako se da se to vidi da je to jedna obična haljina ili jedna svečanija haljina, pa onda i kod Isusa recimo, ajde onda ima onu bilu, njegovu haljinu i to tako, da to bude istaknuto da se vidi. A tradicija sam već poslala da vi svake godine pravite perlice za bandaše i bandašice? Pa da. Ja otkad radim ovih 10 godina, kad sam tu i ja svake godine, to mi je, eto tako, moj jedan poklon za bandaše i za svi četvoro, za bandaše i za bandašice, to je moj poklon za dožijancu. A odakle je inspiracija i ideje? Da li su svake godine različite ili pravite slično? Uglavnom, pa bude, eto, uvijek nešto novo, uvijek nešto drugačije napravim, trudim se da napravim nešto drugačije, ali kažem svake godine to je moj poklon za mlade, eto. Što su se potrudili da budu bandaši. Bandaši su u našoj župi i to je moj poklon njima. Lijepo od vas. Pored vaših radova slame možete se pohvaliti i šlingovanjem, što ćemo kasnije vidjeti na vašoj unuci. Odakle vam ideja i ko vas je naučio? Pa, ja sam krojačica po zanatu, to je meni blisko, taj zanat je meni blizak i prvo, radila sam nešto malo, nisam radila puno šlinga, ali kad je moja starija unuka išla na krizmanje i onda sam ja pričala sa župnikom, išla je u Vancouveru, je išla na krizmu i onda sam ja pitala patera da li bi ona mogla obući našu bunjevačku nošnju za krizmu. I on je to vrlo rado prihvatio i onda sam ja počela pripremati, ja sam godinu dana radila tu nošnju i bila je gotova za krizmanje, ona je to obukla. Je li bila glavna atrakcija tada? Da. Baš bilo je lipo. Bilo je lipo. Dobro, bilo je još neki, onda kad smo mi to potencirali da će biti u nošnji, bilo je iz Dalmacije, neki su obukli, oni su obukli narodne nošnje njihove, koje je imao tamo, pa tako bilo je njih 6 obučeno u nošnje i pater je bio oduševljen. Eto što je bila nošnja pokazana. I tako da, evo sad će doći ova druga unuka na red, sad će biti njeno, pa ću i njoj uraditi tako. Jer to je nešto lipo. Ja volim posteljinu, imam sad u planu da bi radila posteljinu, recimo, pa da njim to isto ostane za uspomenu da imaju. Ja kažem sad, ovo su nove nošnje, ove što sam ja radila i ovo što sam radila sad, to sam radila na novom materijalu. Pa sad ja opet mislim, ako su ove stare čuvaju 100 godina, pa onda ove nove opet ako trajale 100 godina, pa nešto će se sačuvati od toga. A da li mislite da se može naučiti šlingovanjem na radionicama? Kako da ne. Pa sekcija je počela sa radom prije par godina tu u Đurđinu i mi smo to tako i zamislili da bi radili i slamu, a radili bi i šling. Slama je bila manje zastupljena, manje je bilo interesenata, ali za šling je. Za šling je bilo interesenata i žene su se odazvale i jako smo lipo uradili. Uradili smo za naše kulturno-umjetničko društvo 12 košulja smo bile su izvezene. Ja sam ih iskrojila i onda su one ušlingovale. Te žene, svaka je dobila, motiv je birala koja je šta izabrala. Uradile su te košulje i onda sam ja opet sašila u društvu i prsluke smo radili, midere, kako kažemo, jeli? I to je isto sam iskrojila i pripremila i to su uradile, evo to stoji u društvu. I to sad koriste folkloraši? Da, to je ostalo tamo.
Tako da, sad mislili smo još, ali sad nešto je to tako malo, je nešto se razišlo, malo slabije se sad to okuplje, tako to bi opet trebalo pokrenuti i okupiti. Dobro bi bilo da se urade i makar neke kiceljci ili nešto još, da se može te nošnje upotpuni, da kad se oblače da imaju šta obući naši folkloraši. Bilo bi lipo. Ovo su vaši unuci, znači Ivan i Ida, i vi ste sašili šlin koji je na njoj, je li tako? Jesam. Ja sam ga radila, vezla i evo, to je poklon koji će ostati u nasljeđe njima, da ga čuvaju i da se ponose. Mislim da je, da, perlice sam ja isto radila, ovo sam isto radila za Ivana, ovaj prsluk. I ovo, dobro, ovo je isto moj stariji unuk je u ovom išao na prvu pričest isto. Kad je bio mali, eto, za prvu pričest smo to je imao, ali evo sad ostaće u nasljeđe njima. Inače, ova su dugma, to su originalna dugma, to je srebro i eto, to smo sačuvali, to imamo, da imamo za uspomenu od naši stari. Znači, godinu dana ste pravili šling na unuci. Da, godinu dana sam pravila, zato mislim, dobro, suknja je široka, 5 meteri, široka suknja, onda, eto, bilo je rada puno na tom, ali isplatilo se. Da li ti se sviđa šlin koji si dobila od majke i da li ćeš ga nositi? Da, hoću u određenim prilikama. Kojim? Kao, ne znam, neke specijalne prilike, dužijance. Evo, nalazimo se u dvorani crkve Svetog Josipa Radnika u Đurđinu i vi ovdje imate 9 slika. Kakav značaj one imaju za vas i koliko dugo ste ih pravili? Radila sam svake godine za dužijancu našu po jednu sliku i ovaj opus od 7 slika, 7 Sveti sakramenata, to je gotovo. A ovo smo počeli sad od Tajstva svjetlosti, ima 3 slike, 3 godine. To je sad u toku, svake godine će biti po jedna gotova. Mislim, ovo vremenski sad opet nije to vremenski ograničeno, ali uglavnom, eto, to je poklon za našu župu i za našu dužijancu svake godine. Da li ste nekad pravili za crkvu, mislim, unutar crkve? Ne znam. Ili za dužijancu, baš kao da su bandašica i bandaš nosili? Pa oni nose, jer ovo od svake godine je nova, recimo ove godine je nošena ova i nosit će se za gradsku dužijancu ova slika. Kao predstavnici naše župe nosit će ovu sliku. Znači svake godine koju radimo za našu dužijancu, ta za gradsku dužijancu isto iđe u povorki, isto se predstavlja za gradsku dužijancu.
naš bandaš i bandašica, pošto učestvuju u gradskoj dužijanci, kao predstavnici Đurđina, oni nose i sliku koja je ove godine, odnosno tekuće godine koja je bila posvećena u našoj crkvi. Ta se nosi i u gradu na dužijancu. Hvala vam na suradnji i na razgovoru i strpljenju i hvala što činite ovo za Đurđinsku župu i za hrvatsku zajednicu uopšte. Nadam se da ću imati još prilike razgovora u našoj emisiji. Drago mi je na poseti. Ovo je jedna promocija našeg grada, naše kulture, našim narodu. Ostaće, eto, jedan trag da smo tu, da postojimo. Nešto, mislim da nešto što je obeležje našeg naroda, naše kulture, što je jedinstveno u svetu, što nema nigde i vrlo se ponosimo s tim. I volila bi da to i zaživi, da teče i dalje, da se mladi ljudi odazovu, da rade, da nauče i mislim da će biti obogaćeni sigurno sa tim radom, da će biti jedna velika satisfakcija kad vide da je taj rad uspio, onda je to nešto lipo. Hvala i vama, cenjeni gledatelji, na pozornosti. Ovo je bila emisija u produkciji Udruge novinara Croinfo pod nazivom Zlatna škatulja, čiju reprizu možete pogledati sledećeg utorka u 9 sati i 30 minuta. Moja sugovornica je bila slamarka Marija Vidaković, a ja sam Kristina Ivković-Ivandekić. Gledajte nas i iduće nedelje. Ugodan dan.